Sanibonani ekhaya lamaphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngamagundwane namuhla. Ngiyacabanga ukuthi amagundane siyawazi sonke, kodwa ngizofaka isithombe. Amagundwane-ke uma uwaphupha ayavela njengomuntu ongaba isela, ongaba nomona nomhobholo. Umuntu-ke ozocabangela yena yedwa ukuze kumosheke ikusasa lakho noma lomunye umuntu. Awuphawu olubi-ke uma edla ukudla ngoba khona umuntu onomona ongakufiseli ukudla, ofisa ukuthi ulahlekelwe okuhle namathuba amahle. Kodwa kunomuntu-ke okumele umqaphele osondele kakhulu nawe. Kanti-ke kubi uma amagundane edla, kukhomba ukuthi-ke khona ogaqela ukudla amandla akho. Uma unombuzo obuza kwi-comment la esizokwazi khona ukuthi sikuphendule, kanti uyakwazi-ke nokusicela inamba ka-WhatsApp lapha ku-inbox ku-TikTok, usifollowe nje yonke indawo ukuze-ke ingene kuwe notification mhla sesifaka le mpendulo ozoyibuza .